Pola 5 i veoma živo. Niko ne spava i niko nije umoran. Lagano se organizuju opštine, dolaze u smenama ovde, što je jako fino. Imamo tu štand Palilule, što je lepo, centralni deo Palilule doneo štand i trenutno su u njemu građani Palilule, odnosno ispred njega i oko njega su građani Palilule.